kudanganya mulenge kuishi kwa amani sasa ya ibada ma chérie ya sasa ya viko dans mon fashion il y a sasa ya inafanya solution ici c'est la non discrimination nous voulons la paix et la cohésion les malfaiteurs faites attention nous voulons la paix et la cohésion afin de gagner la population jana toute la punition faut pas engager nous jotater walipanga tufeli ndani ya kazi yetu alichopanga Mungu hakuna kupangua sisi inachaliwa na Mungu walisema tutofika leo tuko wapi tena sasa huku kwetu inavuma tena sasa inasapoti wa mama tena sasa inasapoti yatima God bless you. Bila uwezo wako hatutaweza. Dalmani